Časni oci, draga braćo i sestre, neka je blagosloven današnji dan i naše današnje sabranje ovdje u dvorovima u vaskršnji dan. I danas smo na ovoj svetoj liturgiji doživjeli zaista jedan vaskrs, gdje se vas većina pričestila ovdje telom i krvlju Gospoda i Spasitelja našega Isusa Hrista. I to je jedan divan događaj, braćo i sestre, događaj koji mi potvrđujemo da smo telo Hristovo. Da crkva nije zemaljska organizacija, samo obična zemaljska institucija, nego mistično telo Hristovo. I to pokazujemo svojom verom, svojim podvigom, svojim postom, svojom molitvom, svojim trpljenjem, svojim hrišćanskim životom. A posebno to pokazujemo svojim svetim pričešćem, braćo i sestre. Zato je sveto pričešće kruna našega podviga i kruna naše vere. Zato je dobro da se danas i deca, i mladi, i stari, svi se pričestili, pristupili živome Hristu. Kažu sveti oci, kad neko pristupa svetom pričešću, to je kao da pije iz rebra Hristovoga na Golgoti. Jer se Gospod naš, dakle, raspeo za nas, stradao za nas, da nam podaruje život večni, upravo kroz sveto pričešće. Jer nam kroz sveto pričešće on daruje samoga sebe i daruje nam život večni. I mi, pravoslavni Srbi, ako možemo reći da imamo nešto vredno, to je da imamo pravoslavnu veru. Jer nam pravoslavna vera i pravoslavna crkva čuva tu svetu tajnu, na tajnama sveto pričešće, svetu liturgiju, svetu crkvu i druge svete tajne. Od Kosova, dakle, imamo zavet kosovski svetoga cara Lazara, da je zemaljsko zamalena carstvo nebesko uvijek i do vijeka. To znači oni koji danas nisu došli na liturgiju izabrali su zemaljsko carstvo. Ostali kod kuće da odmaraju, da ne znam, a oni koji su došli na liturgiju rekli su preče je nama nebesko carstvo i crkva Hristova i liturgija, nego sve drugo zemaljsko. I to znači svakodnevno imamo u životu taj izbor između zemaljskoga i nebeskoga carstva. Mi, pravoslavni Srbi, smo nebeski narod i nećemo prestati da budemo nebeski, bez obzira što mnogi govore da je to mitologija i da to nema veze sa realnošću. A dok imamo svetu liturgiju, mi jesmo nebeski narod, braćo i sestre. Dok imamo svetu pravoslavnu veru, mi jesmo nebeski narod i tu su naši svetitelji, vidite, u našim crkvama oslikani. Da se pokaže da smo mi zajedno nebeski narod i sa svetima, sa anđelima Božjim, i da je sam Bog prisutan na svetoj liturgiji. Sveta Trojica, arhangeli, angeli, serafimi, heruvimi, mnogi sveti ljudi, kao jedan od svetih ljudi koji je nedavno kanonizovan u grčkoj crkvi, sveti Jakov Calikis, starac sa ostrva Evije. On je ponekad, kad je služio svetu liturgiju, u vreme kad se peva iže heruvimi, znači sedeo u oltaru i nije mogao da iziđe nekoliko minuta, 10-ak minuta napolje. I onda su mislili oci da mu nije možda nešto loše ili kao što može da se desi neka nemoć ili ne znam, neko iskušenje. Onda je on rekao, ne, ja gledam kako heruvimi, serafimi izlaze napolje i moram pustiti prvo da oni iziđu, pa onda da mi sveštoslužitelji idemo. Dakle, to je liturgija, braćo i sestre. Tu su anđeli Božji, tu je punoća crkve Hristove. I tu smo i mi koji dolazimo da se pričestimo. A naš narod je, dakle, znao, kad je išao na Kosovo ravno da se bori za krst časni i veru pravoslavnu, onda su se prvo naši vojnici na čelu sa carem Lazarom pričestili u Samodreži crkvi. To znači oni su izabrali carstvo nebesko i onda su išli da postradaju za našu pravoslavnu veru i da se bore ne samo za Srbiju i pravoslavnu crkvu i našu svetu pravoslavnu veru tada, nego i za čitavu hrišćansku Evropu. Međutim, ta Evropa danas to malo priznaje ili ne priznaje ili ne može da vidi to. Ali u svakom slučaju, dakle, to je naše sveto Kosovo koje mi čuvamo i naše Kosovo u duhovnom smislu. Mi smo svi braći i sestre sa Kosova, pravoslavni Srbi. To je naša duhovna kolevka i ako Bog da našom pravoslavnom verom ćemo je čuvati u naše raspeto vreme. Ja danas blagodarim Bogu da sam mogao da budem ovdje danas u dvorovima na liturgiji, da se toliko dečice pričestilo ovdje, da naši polaznici veronauke, da uče o pravoslavnoj veri, braći i sestre. Naša pravoslavna vera nas ne uči ničemu zlom. Samo da ljubimo Boga i ljubimo bližnje svoje. Zato nemojte slobodno decu svoju vaspitavajte u pravoslavlju. Da budu čestita deca blagoslovena, onda ćete vi imati blagoslovene porodice i sutra naš narod blagosloven da bude
i ovde da se očuvamo u Republici Srpskoj na ovim prostorima raspetim, mučeničkim. Mnogi su ljudi postradali za ovo što vi danas imamo. Za ove naše slobodu našu, za crkve, manastire, slobodu naše pravoslavne vere. Jer ništa ne biva bez mučeništva. Ništa značajno, ništa veliko. Mi smo danas imali blagoslov da je s nama služio ovde protar naš Savo, generalni sekretar Svetoga sinoda, koji je sa ovih prostora čovjek rodom i zna dobro ovaj kraj i osjeća bilo ovoga kraja u duhovnom smislu. Ali i on bio prošao taj mučenički put i Golgotu. I jedan je od svedoka, živi svedoka našeg mučeništva, ali našega vaskrsenja i vaskrsavanja neprestanoga, da je sila Božja i vaskrs Hristov veći i silniji od svega zemaljskog. Zato da idemo tim putem, braćo i sestre. Ako jeste krst tu, krst jeste, ali iza njega dolazi vaskrsenje. To je naš put. Tako da vaspitamo i našu decu, tako da se mi vaspitamo i da u ovo nešto raspeto i teško vreme održimo se. Mnogi govore oci, čuo sam, postoji jedan starac u Arizoni, starac Jefrem Arizonski, koji je bio jedan iguman na Svetoj gori u manastiru Filoteju, koji govori da na pravoslavnu crkvu dolazi velika stradanja, velika iskušenja. Ne samo u Americi, nego širom planete. Upravo jer ćemo se boriti ono što je danas rečeno u Svetom evanđelju sa duhovima podnebeskim, koji su naši jedini neprijatelji, to su demonske sile i pali duhovi. Nisu nama neprijatelji ljudi drugi koji drugačije misle ili drugačije boje kože, nego su neprijatelji demonske sile. Oni su neprijatelji našeg spasenja. Na lukav način, duhovni, bore se protiv nas. Protiv svake krštene duše bore se. Moramo biti duhovne atlete, moramo uzeti sebi u ruku krst Hristov i štit vere, punoću vere, da bi se očuvali. A to ne možemo ako nismo zajedno sa svojom crkvom i ne živimo svetim tajnama crkve. Ostaćemo sami, bit ćemo lako onda žrtve takvih neprijatelja naših. Ali ovaj stanac što je govorio, dakle on govori na jednom širem smislu, da dolazi novi martirijum i novo stradanje crkve Hristove i novi svedoci su potrebni da se bore za sveto pravoslavlje. Nadamo se da će tako biti. Sad se naša pravoslavna Sveta Rusija vratila svoje crkvi pravoslavlju kao u vreme Vizantije. Grci pravoslavni, naši Rumuni pravoslavni, Bugari i drugi pravoslavni narodi, bit ćemo jedno sa crkvom svojom i jedno u duhu. Da se odupremo tim iskušenjima koje dolaze. A tako je naš srpski narod neprestano živeo kroz istoriju. A mi potrebno je, pored svih tih drugih stradanja, dakle, da očuvamo i svoje Kosovo i Metohiju, i svoju srpsku zajednicu, i svoje srpske prostore, ako Bog da. A to ne možemo, braćo i sestre, bez vere u Boga i bez čuvanja našega svetoga pravoslavlja i naše svete crkve. Evo, daj Bože da tako bude, živimo u teškim vremenima, ali živimo u vremenima vaskrsenja, živimo u vremenima novih ispovednika vere, novih svedoka i svetilnika naše crkve, kao što je ovaj starac Jakov Celikis sa Ostrva Evije i mnogi drugi našega srpskog naroda krstonosnoga, ali i vaskrsavajućega neprestano. Živjeli Bog blagoslovio i svako dobro darovo. Amin.